Snimamo. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovdje je vaš brat Pad Gaming i u ovom videu ćemo da igramo Roblox Doors. Molim vas, lajkujte i subscribeujte se i ajmo, krećemo. Krećemo. I samo igrat ću sam, znači. Ovdje sam išao na 4, ali ću igrati sam. Sam je to ovdje. Ajde uđi. Hoću bre sam. Hvala ti. I eto, idemo mi ljudi lepo da igramo. Ovo neće toliko puno da traje zato što imam obavezu. Naravno kad pređem sika ću ovo da završim video. I par dva će uskoro izađi naravno. Tako da, evo ga, krećemo. Ušli smo, neću ništa da kupujem, imam dosta novca. A svakako neću ništa da kupujem. Krećemo. Ja ovo igram na telefonu, mi je mnogo lakše, ali sam uvijek profesionalac na telefonu za Doors. Ako mislite da prvi put igram, ne. Znači, prešao sam 3-4 puta Doors i eto sam je palo na pamet da malo igramo. Tako da ja tu znam uvijek da imam novca ovdje. I krećemo na prva vrata. Nadam se da ćete da uživate u ovom videu. Kao što sam ja uživao. Za mene Doors nije nešto strašan. Zato što mislim kao otvaraš vrata, sakriješ se, begaš i begaš ponovo. Figura isto, nije nešto strašno, samo skupiš knjige, lako je sve to će naravno u drugom delu uradimo. I ako želite Doors part 2 video, molim vas mi napišite u komentarima. Evo ga, vrata 4. Čujem me to što ga još nema sike, zato što on krene na, ne sik, zato što Rush krene na vrata, otprilike na vrata 3. A dobro, još bolje, mrzim da se krijem. Ja mrzim ovo kad radim. Dole pa da se penjem, pa ovo pa ono. Sa pitanjem gdje, ajmo vamo levo da idemo dalje. Nije. Onda idemo kroz ventilaciju i najvratnije ćemo da ga nađemo. Razbi vrata bre. Bum, ajde. Idemo, vučemo se kroz ventilaciju. Ajde bre. I pritišemo ovo. Što ne pritišemo? Tako, sad idemo. Samo vam kažem, tips and tricks, tu u ventilaciju možete da se sakrijete tako da ulazi Rush. Ako nemate gdje drugdje. Evo idemo vamo, vrata 7. Idemo gore, što ovo tamo zblokirano. Vamo, pogledamo, ima li nešto, nema ništa. Opa, upaljač, super, samo idemo po svetlu. Lepo ne zapalim, to nije opcija u igrici. A vidimo drugdje nešto, ima li zanimljivo. Vamo samo pare. Onda vamo isto samo pare, što drugo. Vamo ima li nešto. Još pare. Idemo, mislio sam da imam još vrata, ali nemam. Dobro, evo nas vama, mislim da treba ključ da nađem, ali ne treba ključ. Te još par opet, već imam 295 novca. Dobro, ovo je palo, još ga nema Rush. Čekaj, još ga nema Rush. Gluposti. Ko se ovo vrata sad? 13 i nema Rush. Čudi me. Evo ga, hvala Bogu, čekaj. Sad čekamo da vidimo da se dođe. Evo ga, ide. To je taktika, bukvalno samo ga sad čekate. Ne gubite vreme samo da vas ne izbaci hide. Sad vamo, treba nam ključ. Ne, svijet. Vamo. Opa, medicine. Dobro. Idemo vamo. Pravo se vamo.
ključ, idemo da otvorimo vratanca. Evo ga. Sad pari koliko hoćeš, vamo imam. I eto. Vamo ima li još para? Ima malo. Idemo sad vamo. Ja bož. Ja ću ljudi da mi se da ne gubite vreme da gledate. Opa, eto ga ključ. Ja sam ljudi sekao da se ne mučite ovo da gledate ove gluposti. Znam kako tražim, kako se mučim. Sad vamo isto, vamo treba, dobro, ovo nije nešto puno trajalo. Stvari jeste, ali ajde, mrdimo da mi se, da mi sjećamo. Tako da eto, sad ćete da gledate. Samo sam htjela da vam kažem da najvjerovatnije će biti live, live kad je Nova godina, tu će da bude i Olofi, svi znate Olofije. Najvjerojatnije ćemo da igramo igricu ili tako nešto. Tako da, to da uživate. To će vlogmasi, to ćemo isto da snimamo, ali bukvalno nema snega nigde. Tako da i to ćete, i možete da očekujete vlogmase. Da. Evo ključ, hvala Bogu. Idemo da otključamo vrata. Sad idemo vamo, onamo. Ja ću ljudi da vam ubrzam dok ne dođe sik. Evo ga ljudi, napokon sik, ubrzam sam, nije nešto puno trajalo. Evo ga, begamo, vamo kroz prolaz, idemo, trči, jo pređu kroz zid, vamo levo, desno, idemo pravo. Ajmo brzo, idemo vamo, spušti se levo. Idemo brzo, ja pravo, da pravo je. Idemo brzo, ajde, trči, ruke, ajmo, begamo od ruke. Dole, levo, desno, napred, nazad, sve tesno, ajmo. Ajmo. I evo ga, sik je pređen, ajde zalupi su vrata, ajmo nijedan crni. Idemo vamo da završimo video. I eto ljudi, to je to što se tiče od ovog videa, nadam se da vam se svida. Očekujte razne gamerske videe, lajkujte, subscribeujte se, podelite ovaj video drugima i napišite u komentarima što biste voljeli da igram. Vidimo se.